bakunze kumva official turabashuhuje. Twaye ikaze ku biganiro byacu tubibutse ko iki ari icyanya cyiza cyo kwiga byinshi byiza hamwe natwe. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kunyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha hari abagabo babiri b'ibihangange ababwizatunga, abayobozi b'iki gihugu. Kenshi mu buzima abantu bifuza kumenya ubuzima bw'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babayeho bate? Barya iki? Bidagadurira he? Babayeho bate muri rusange? Kuri uyu munsi wa none rero ntitugiye kuvuga ku buzima bw'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kwinjirira abayobozi babo, twibanda cyane kuri Joe Biden na Donald Trump. Aba ni ababwizatunga, ni abayobozi bayoboye iki gihugu, ariko Joe Biden we aracyayobora. Byinshi mwibaza ku mutungo bijyanye n'amafaranga, byinshi mwibaza ku mushahara mbumbe wa Perezida Zunze Ubumwe za Amerika, reka tubibavire muzingo. Tunakora igereranya ku bijyanye n'itunga cyangwa se igwizatungo rya Joe Biden, Donald Trump. Aba tubibutse ko bahataniye umwanya mwaka w'2020 birangira Joe Biden atsinze John Trump. Abahanga mu bijyanye na politiki mpuzamahanga bagaragaza ko umwanya wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umwanya abahatanira baba badatekereza cyane ku mushahara ugenerwa uyu muyobozi, kuko atari amafaranga ahambaye cyane, ndetse usanga benshi bawugiyeho bari bafite ubukire burenze kure ubwo bahabwa bari kuri uyu mwanya, ku buryo hari n'abagiye baba abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakanga kwakira uyu mushahara habe n'idolari na rimwe. Muri abo dusangamo Donald Trump n'abandi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umuntu ukomeye cyane mu ruhando mpuzamahanga, icyubahiro no kuvuga rikijyana ku isi yose. Gucungirwa umutekano bihambaye, ndetse bikaba biri mu byemeza ko akomeye, ari kurebeye ku mushahara ukaba wasanga atagenerwa amafaranga menshi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenerwa umushahara ungana n'amadolari ya Amerika 400 ku mwaka, akongerwa n'andi madolari 50,000 amufasha muri gahunda z'akazi. Muri rusange akaba ahabwa angana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 36 buri kwezi. Gusa uyu mushahara si munini ugereranyije n'imitungo ya Perezida Donald Trump, ni ingano nto y'amafaranga ugereranyije n'ubukire bw'uyu mugabo. By'akarusho umushahara wo guhera mu 2017 kugeza muri 2020 yarawutanze awufashisha ibigo bitandukanye muri Amerika. Ibi Trump yari yaranabivuze igihe yabamazaga mu mwaka wa 2016. Imvugo ye ikaba yarabaye ngiro, areka gufata uyu mushahara. Trump yaragize ati, ikintu cya mbere nzakora nintorerwa kuba perezida, sinzigera nemera kwakira umushahara. Kuri jye ntacyo umushahara uvuze, uwo mushahara ntacyo nzaba mushakaho, nta dolari na rimwe nzafata. Nzareka umushahara wanjye wose, nta na make nzafata rwose. Donald John Trump wavutse tariki ya 14 Kamena 1946. Abazi kubara mubare neza mutubwira imyaka Trump afite. Yavutse ku itariki 14 Kamena 1946. Abanyamibare mumbwire nimba twahuje kugeza kuri uyu munsi wa none. John Trump Donald afite imyaka isaga 77. Asanzwe ari umucuruzi ukomeye muri Amerika, akaba afite amahoteli n'amazu y'imyidagaduro n'ibindi bikorwa byinshi by'ubucuruzi. Mu mwaka wa 1971 se umubyara Fred Trump yamweguriye imitungo ye yiganjemo amazu y'imyidagaduro, amahoteli n'ibindi bitandukanye. Ikindi wamenya nuko umutungo wa Donald Trump wagabanutse cyane kuva yaba perezida. Mu mwaka wa 2016 ikinyamakuru Forbes magazine
cyagaragaje ko Donald Trump yari ku mwanya wa 324 ku isi yose mu baherwe bafite agatubutse, akaba uw'156 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yabarirwaga akayabo k'amadolari ya Amerika agera kuri miliyari 3 na miliyoni 70. Nyamara kugeza tariki ya 15 kwezi gushize, umutungo wa Trump wari ugeze ku madolari ya Amerika miliyari 2 na miliyoni 500. Hafi miliyoni 570 zose zarayoyotse. Donald Trump siwe perezida wa Amerika wa mbere wafashije abatishoboye umushahara we, kuko Herbert Hoover wabaye perezida w'iki gihugu kuva mu 1929 kugeza mu 1933, kimwe na mugenzi we John F. Kennedy wabaye perezida kuva mu 1961 kugeza mu 1963 ubwo yicwaga. Bombi bafashe umushahara bahabwaga bawukoresha mu bikorwa byo gufasha abatishoboye n'abari mu kaga. Mugenzi wabo wa mbere George Washington nawe yigeze gutanga amadolari 25 by'umushahara we. Tugarutse kuri Joe Biden, amafaranga afite ni make cyane ugereranyije n'aya Trump, gusa we muri rusange ayakomora mu mirimo yagiye akora, irimo uwo kuba vice president mu gihe cya Barack Obama ndetse no kuba umusenateri. Kugeza kuri ubu abarirwa umutungo ungana n'amadolari ya Amerika miliyoni 9. Ni udufaranga duke cyane ugereranyije n'ubutunzi cyangwa se n'amafaranga abarirwa ya Donald Trump, kuko twabonye ko Donald Trump agifata ubuyobozi yari afite miliyari 3 na miliyoni 70 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birangira muri 2022 hagabanutse hafi miliyoni 570. Rero tujyanyije na miliyoni 9 za Joe Biden, ko Biden ari hasi cyane. Gusa byumvikana neza ko umushahara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wiyongeraho ibindi byose umukuru w'igihugu akenera mu kazi, kuko uburyo bw'ingendo mu modoka n'indege by'agahebuzo bitwara amafaranga menshi cyane, aho kuba n'ibitunga umuryango we muri White House n'ibindi byose aba byishyurirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakunze kumubwa official rero reka ducumbikira aha, ariko tubibutse ko iki ari icyanya cyiza cyo kwiga byinshi byiza hamwe natwe mu nguni zose z'isi, nkuko izina ryacu ribivuga, ku mubumbe official. Tuzengurukana umubumbe hamwe na channel yacu. Kanda like, kandi subscribe, kandi kuri akana kameze nk'inzogera, usangiza ibiganiro byacu, kuduha igitekerezo ku butumwa cyangwa se inyunganizi. Watuhamagara ku kanyenyeri 250 279 20 waba uri mu Rwanda si ngombwa gushyiraho akanyenyeri 250, waduhamagara kuri 072 99 20 31. Hasta la vista.